Ja recimo više ne mogu da slušam Indekse. Ja plačem kad čujem Indekse. Samo rata da ne bude Balašević. Zašto? Ja sam 2 godine snimao sa njim koncerte i napravili smo dupli album koji se zvao Baladašević. To je najprodavaniji dupli album u istoriji jugoslovenske diskografije. 181.000 smo prodali duplih albuma pre kaseta i pre CD-a. I kad smo montirali to, Đole je došao u studio i rekao, joj, imam jednu ideju da otpevam jednu pesmu. I u studiju sa ekipom koja je bila otpevao je Samo rata da ne bude. To je bio početak 1988. Šta hoću da kažem? Sve što je u pesmi dogodi se kasnije u istoriji, dogodi se u životu. To je recimo pesma koja je meni nekako jako važna. Kao šta? Sve što je otpevao Arsen Dedić je meni važno. Ali recimo, kad sam ja rekao, ovo sam ja, ovo liči na ono što ja, to je za koji život treba da se rodim Dago Topić. Prvi album grupe Tajna. Dalje, svaku pesmu Bajaginu, Džonijevu, Borinu, na kraju krajeva. Pa ja sam na drugom albumu Lebiso naslove smišljao. Sedili smo u studiju pa rekli kako ovo uzvodno od tuge, pa kako ova da se zove, pa kako ona. Sad kad razgovaram sa nego i uživajte da nešto epizodu. I ona je bila u drugom stanju sa Vlatkom kad igrala tu predstavu. Vlatko je bio na bini pre nego što se rodio. To malo ljudi zna. A Vlatkov pokojni brat, divan Goran Stefanovski, je za mene važan jer ja mislim da takvog dramskog pisca i takvog intelektualca ja nisam godinama upoznao dok nisam upoznao njega. I on je prvi čovek iz bivše Jugoslavije koji je voleo Brucea Springsteena kao ja. A onda je otišao u Englesku da postane profesor, imao svoju ozbiljnu karijeru, posle karijere koju je imao u Jugoslaviji, ali nepravedno što imao. Što se tiče Vlatkovog tate, vi ne zaboravite, to je čovek koji je osnovao posle Drugog svetskog rata 17 pozorišta u Makedoniji. I sad zamislite kakva je to porodica. Imate velikog balkanskog gitaristu, imate velikog balkanskog intelektualca, pisca i profesora kao što je Goran, imate mamu koja ima takvu glumačku biografiju, imate tatu koji je Neymar, graditelj pozorišne scene u Makedoniji. Zamislite koja je uloga te porodice u kulturi i odbrani makedonskih vrednosti. Rok kritičarov i sve ovo što vi go iznakaža v izminjate minuti ima samo jedno ime i prezime, Peca Popović. Meni je Miles Davis bio fenomenalan ujutru kad sam to pričao Miles Davisu, on je rekao ti si bio, tog se sećaš. Svirao je u Zori, kako je ostrvo White u La Manšu. U Zoru je sunce izašlo i on je bio okrenut leđima. U jednom momentu je trubom uvatio taj zrak sunca i kao reflektor preko publike pustio. To je za mene fenomenalan doživljaj bio. Miles Davis, da vam svira u 5:30 ujutru u izmaglici, to je fenomenalno. Ali šta? Ja sam gledao Hendrixa 36 sati pred smrt u Ronnie Scott klubu sa grupom War kad je pevao Eric Burdon. Meni je to recimo ostalo uspomeni, taj solo koji je bio u Tobacco Roadu. To je meni ostalo uspomeni, fenomenalno. Dalje, ja Jeffa Becka mnogo volim, ja volim Claptona, ali moj favorit, Bruce Springsteen. Evo, kupio sam kartu za 25. juli ove godine na Autodromu u Monci, to mu je verovatno posljednji koncert u Evropi u ovom životu. Zašto? Zato što on kad izađe, kad izvede svoju ekipu, i znate kako to izgleda, minut pre njega izlazi žena i ispred svih muzičara, obično ih ima 10, 12, 15, 17, baca papir. Šta je na tom papiru? Na tom papiru je program. Niko ne zna šta će svirati dok ne vidi taj papir. Uvek se samo svira jedna pesma, BTR, Born to Run, a sve ostalo koje traje 4 sata, 4,5 sata, 3 sata, 45 minuta, niko ne zna. Oni za turneju uvežbavaju 120 pesama.
И не заборавајте, Валета, 19 часот, ако ја гледате емисијата пред сабота, не пропуштајте. А тоа што ќе се случува самата вечер, ќе го видите во следната епизода. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Multis. Entertainment, vacancies, week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started.